And also on behalf of me and my children, we would like to say thank you to our families and friends for celebrating this day with us. But most of all, thank you for the support, the love, the activities that you give to our lives. Thank you so much, and may God bless you all. Let's see. Pamulya papi, kung siseo, isabang, maksama, yung daos kung suanan, may sipoya, utustuwa, papi, so yun, malangat suwi mo yung palitson, o sinuwalay lang sa umar, mauli, kung sumukulilaw lang. Pamangalo ko yung sale sa mga umiay na yes, sa mga umiay ko yung sale sila mula sa mga firma yun si sale palitong sa mga sa wala pa that's the way. So, sino po ang sa farmer, ang sa suwayo, si Ayma Kieto, si Ayma Hita, may lista po. Hindi ay may man palipay. Oo, malisinga. Malisinga. Yan, sa mga paulo, sa mga bangko. Pamangan mo po iyan sa mga suwet ay yung sale sa mga paglaban niya mag-isa silyo mga marunong sa uwa ay magpayo na amira uli mga ang nga niya suwa kasi ano lang kayaw sa inyo mga suwa sa mga suwa may suwa now sinuwa may sasami sa makapalapay na doon na rin suwa dia berusaha sama dengan pun. Berusaha dia nak semua faham rumah ini. Nak semua. Ini saya pengalaman ni sangat sangat dengan betul. Ini sebelum ay. Ya pak, saya mulai berdoa ya usi mulai mau kukunya. Melihat apa Yesus
God is good. All time. God is great. And every day. Up, up, Jesus. Down, down, Satan. Amen. Amen. O te tura I maleama mai ni ngao. I te tono le malo le atua. O te whaaturo watu le pa ia mana malo au whainga mena tu tofia le atua. I ona whata whai tau mana I sina. Ua mawhai o tātou whaatasi ai. I le toe sau nina o le tino mariu o le uso i atu tu. O se atari I nai nā, o se toa ngane fo I nai nā. Whapena fo I nei tu. Se uso I amato, o se toa ngane fo I amato. O le a ole toe taea le pa ia mana malo samo. Awa o Samoa o le atu nuu o oma o le tuki. Wai ai fuina le au fue loa o mawai vai ai to fino Samoa. O le ale to e aula I ai se wha matalanga o se opo tali. O loro I ai le to wha whare to au a whaima po whongo aina e sausteni. Sausteni te ama vai te tātou sausteni. Ai mo mori la o whaftai tene. I le au whainga ruenga te tofia le atu. Pāpere se sunga le whaifi auto ina. O ma whainga tātou whaatasi ai e toi sau minga o toi tu. Pāmaro whaatai. O pa ia o le atua, o pa ia sili so sili. O pa ia foi o le atua e mua so se mea tātou te whaia. E muri fo'i si mea tātou te whaia. E siri la I a te ako lo whaatau o ina lo fete ma lo matau le atu.
o te whaamua pa i o le au whainga wenga le atu. Whaamaro whakatai. Le tau ngā wenga mai aia. A mata mai lama le aso nafi. Se i o mai netuna. O lea lama ki o te pū no wa. E tau tua le atua marona fina rā. O te whakatai ho i le lupe whaalele ni ai. A wasa mau mai ona o le ai sesi tūna. Le uso o siona tūna. Mā lofa stai le sako. O outu laki e whaise mo le mau. E tu sai fo'i o wala au nai au. E si o wainga whanau o uso, whanau o tu whatinge, e whai au masui o le mātou aina, e whai ese mo le mau. O mātou mātua, o te mā o mātou tingā, mauna uso. O pare poi maunga, maunga pare poi. I le nuo pampanga. O le tingā o mātou tua a o si pusi. Mai le nuo whangai tua, o le tua whawhini o malete ai sangu. E tō a whitu nato, e tō a whātam, ai tō a tōru te. O mā tōla, o le whānau a teihi, whānau a teihi. O whānau a teihi, matalia whānau, e tō a se furu mātou. O le mātou matua lawa le mātou uso matua. O le tamā lea le lupe whaalele lea. Sini e senu monga. O le unu matua lawa leo mātou. Ua maliu. Lono rua o sāi. E le I iai sona to lua. E ai koe spānau. Ua maliu. O le longa tōru. O tūru ingi. O loo I aina I ana whānau le nā I. I ana o mai I le maliu tō ngāni o rata singa. O le longa whā. O tūru inga whai o maliu. Le longa whā. O aura nei. O whānau. Kai imo matakia whai. Wha o lea no whā. O lo so I fua, o lo ole le rofo le tū. So anima, o maliu. O lisi mata uso no ia simona. Le e ingoa ai le tamale alo tō whinga. O simona pete. De alama e nofo fora fora. E le aise malai noe o mono. No ia le au le. O le ronga ono, ua maliu ho. O maliu. O le ronga fitu. Lea. Koe ko. O maliu koe ko. Ronga fiku. Long man, soko fine no wings. Le soi fuomane. Ki ngau si monga whai pōpau. O lomoi. Se o so lele ki kire ko whaale. O lomo siku. O sikusi. E ingoa ma pōpenu. O maliu ho. O le ieisa whanau le ia. Toa siana
Frank. Tok sepuluh lama tu. Tok lama tu. Au te molimau ona o se ainga. O se ainga e leini tama. Se o natu ai. Ai peta. O se ainga le o pito i sini na tō tele te tōna marai loa. E ainga kai. Au le ainga le ainga tausai. Na ona ia mātou mātua lava. Tau ma whainga le ainga. O lea naua uma le la soifua. A ua toa. Tele o na ainga. Toa tele o na. O whaia mātou whanau. O lo usu matua. E toa rua na whanau. E unu matua i lawa. Le sunga whawhengainga, o le au ko i asini, o le ulua lei, lau mua kana fau. O sini, malona tō whiwhinga mo wika. O lo tō whiwhinga o tū ima o maliu ho. E tō tōru wan whanau. E tō rua tama, le no fo mai whai tō tasi. Ia, marona uso no ia iue. Ia, maralatu o whinge, tō tasi o te nisa. Wau, e tō lima whanau, tō lima whanau. O se uso whale, e tō whārwhana. O seo tō whinge o Venice. E tō lima whana. Tō tō tēle hama tō whana. O whaikai tō rua ma tō whana. Venau te li eile roko le atu. O te whaketaina i le atua. Lele o walawina le uso i atu. Pena telo moli mau le aso anafi. Le fōu moli mau le tinga ia whasei. O toi tuas tangata lofa te. E fi nau me le leiki. E fi nau me le leiki. E le mawhainga o ngā ngalo ia ma ua mara uso ma tō whine. I sia ma uso. Le ma whilo ina muni nawa ma se o uso. Le ma mainga lea i le manua o le tua a le whawhenanga lea. Ona ina na o te mia ai e whasenga o uso. Toe, o le ane a reina e whai o nā upu i ata lia. Le te rota lia o le sa o loto wai. A o whai ati i a whasenga. Tuku a lia. O mā sangi lama mātou e mātou tausua. Mātou ngana. O mātou e se te awhangi. Te awhangi o mātou. Ai mai toi e te. Pai aku whasenga. Awe ko inga mo lo uso oi. Pe he mga o simetano. Pe sia pao mako ko inga simetano. Ai tai nunga la kamera. Ia whasenga. O ke whiaru ma awe lo uso mo laiki. A o li ngorma o ke le whiawe. Mare de se kulola mare o ke mai ke o ava kole se broka por así me o ga por algo ka fa mo fa so ke le masani. Io. O ga o se ma alo o fa ka por así me la ke mana. Ai fa me ka ka fa sina. O ke le alma ma o fa le o ka ma. Pasa. Na me ke wana ku mo ingo fa lo. Io. Para ne mo pa ne mo fa. O ko sina ta o. Ai whakakai ni o mako ai. I o mako poro kupu mangi o mako poro kaulani. Mako ke maru e kue fia e. Whakakai a toi wō me masani kue fu. Whakakai.
Mama malu le aso. Wa mi te au fa ma vai o ko raso ko ku. Ya lo fa le atu fa ko fa na. O fina lo mo. O fela le lo ku le ka le se o ke la lo ke ka po e le atu. E o mora pa o mara le so pese. O le au su mala pese. E fa ma vai le uso. Pepa, vea, sao canta ese.
Dia na tela dele. Tá o melhor na missa. Tá se na tela da o padrão dele. Aí me ali. Passou uma melhor. Então, uma coisa dele. Uma coisa dele. Come periota. Awal tengah terpalu itu tua. Kalau ia tu kerja, kalau ada orang yang suruh tak akan cuci. Apa itu? Ayo tu ele satu orang pasti. Jadi ada tu memang. Kalau kau sisi ada tu payah tu anda. Macam tu berapa tu? Nunca ada itu tu sampai pada tu mana. Todo el espíritu no sabe la cultura. Algo su alma va. Que luego para el mundo hay un poema con el suyo como. Porque le cae un manaba malo. El no de un solo tema y hay cultura más el año. El tema. Aí estava com um nessa diatória. Olha, o que é tudo? Eu não tenho uma semana de tempo. Eu sou uma parceira. Eu não faço o novo projeto. Foi a tua irmã agora. Olha, estava dito uma coisa. Uma turma que eu ia sair. Ele lá para falar de tudo. Sabe o que eu digo? Leva-me lá de novo, leva-me. De novo, para não me passar de não for lá, mas não for para tu vai. Por isso que tem uma coisa que eles mostram para que sabe o que vai se matar. Não é para cá, para tu olhar, para tu falar que eu não falo. Para não para Mana doa lagi semua lagi. Kalau orang mati, Tuhan ini pasti. Kan, boleh tu nak kau yo. Macam, orang dia paling dia. Oh dia bersih. Ada ni, tapi orang ni boleh dia pasti. Ayo paru tu baru boleh. Então, o Pablo não é normal para falar um pouco de passeio. Isso é ele dizia, como não vamos falar de tudo. Kalau kita pandang, kita pandang. Kalau kita pandang, kita pandang no pouco de passeio. Waktu itu kita berjalan, kita waktu mau berjalan. Kita berjalan semua kita. Kita sanggup tu, ayo usaha kerja pasal awal tu kerja tu, waktu dolan tu, ayo usaha kerja tu. Tapi kalau sisi tu, aku anu tu tinggal sisi tak malu, tinggal mata itu, anu kerja tu, siapa yang dia terus mati, terus tak tu mati. Dia lu mau cerita tu. Okey, ni aku sekali dia ada ni tak boleh. Bisa tak mau mai jawab. Kasih orang mati tu. Ya sama ni. Itu semua itu tu. Orang maya sama. Tahu. Estoy como lo que es igual. Es para igual que pero un mal de su pura, pero que digo porque es el mismo ante las fases. Para que se porque la mata lo dio mal y para que la copia una viva de recibir muy profundo. Mas
sinai mo ka pa mo mo puti. Kundi ka mo to mo to pati na pastorina. Awak para kan. Apa pastorina na kan. Mulai menunggu defaksi asal mana, relasi bisa bersedia. Dan yang lagi, orang mau ikut, yang mau berjalan di alam, ikut. Dari sisi berpeluang, tapi ada pakai ini itu tidak pakai yang kecil ni. Kalau cara kecil ni, dia punya tu bukan ini, orang di rumah pakai. Dari semua kalau macam tahu, kedua lah ini ya orang pesta kupes, orang kausan lama, apa pesta sekali. Tahu Pak Solo kita lama, ya lepas itu kita tengok, tes sambil tes yang sebelumnya. Di atas kesini berkesi.
E tātou rifo ma tānu le tua. Lo mātou tua pa iai. O le te maa le whakamau o le li oe o le file mu. O le tua o le ola. Nei au mai le ola. E te whatu mawina po i le ola. A o lau fio o le tau uma o le ola. Ma mea mana. O ulawa whaiwa whaan matua a rofa le ali le lawa o tai au luia, tai au toa, tai au file mua i lau whanau me le koto tonga. A o le ala lea e au i lawa i tangata, o le toi whako iantu i lau o fio, o le whaakitai, o le whaamanu, o le whaamutanga. A wā o whaamalo le tua whaakitai i lau tau singa le nei. Leo o mātou o ia luia ai, ia le nei aso pou. O se aso e whaitau ia i o lātou soi fua ma mātou ola. A oa noa le nei le ia o e toi sāu ia. E toi wha au whaiva o tiute o te au ngā ruenga o e tofi ai i mātou le nei soi fua. Whaatai tele le tua i lau nea lofa fua i fua mo i mātou le ona. Le malosi o whakowina le tino o le mātou whakatoa i Maleangara. Whaatai le ri e, le whailawa o le whaatau wina le whaamoe moe, toi sa winga o le tamaa o se uso o se tuangane, o le pionga i le kono o le sanga hue, au una i lau au malau nānga i li tai au. O le whaamoe moe sa luke, mai mātou ki tai tonu ana lese nola o fio le ie. E le mo whai ma mātou whaatonu ina fua fuanga e peona iai. Whaatai le tua i le tamari a toi tua. Whaatai ana ngā ruenga le lei, o lana tau tua, manona soi fua o foina mo lau au ma lau ngā ruenga. A o lau whao ngā ina o ia le ie. Kua i whaiwa me tute na i whao mai nai rona soi fua mo rona ora. I tōnu o lau e kare sia nei. I ia lau o fioro mātou tō mā. Whaatai i tinai a whaseina meisi o whanau sa mātou mā whita le rie. Mātou whanau rongo lava ma le toa le rie i mōri mau. Whamaoni o le alofa o le tō mā. I le tinai a whaseina meisi o whanau. Malau ngā ruenga e peo nei whanau ina mu whaonga ai i soi fua mai ona. Mātou i ia ngau o fio le tua. Whaatai i lau whaamai sena, malau whananga nunga o le tinaa mai whanau. Ia o ruma fo i ia o ai mai tūti tele, mai tūtau langi e mese o le lia o fio. Au ai i lava le li ie, ina lo mona le whaanoa doa ma le mo tonu o le tangata i tuaso ma teini whapene. A o lau o fio le ie. E te au mai pēr le mauti doa ma whaate i tonu i o mātou tangata. E te le tū la whai i mātou teini whaino tāle i. Mātou whaatai i lau whaamalo roa mana. Me laro langi mawhatia mo tangata e mese o le nea o fia mo mātou tangata. Le pari mai pēr le ie rongo lofa i a te mātou. Mātou mauti noa ai le ie. O lau fio lau o le tua o mātou whamoe moe si. Mātou tālo le ie. Mātou whaaftai sili. I le nei tai nao mātou umo o mātou ora. Tau langa o le whaarotanga na i sāwia ala ia Jesu Kristo. O lo ala pele to kasi o lo mātou ui. O lo mātou whaona. O mau lau o fio le vilinga e whao mau o whao maula. Ai ko ngā lere i mātou langi whapese o mātou tautau o lofa i aso uma. Ai pa ngā rawa le aina ngona rawa lo mātou whatauwa. Ngona rawa le ri i e tangata o i mātou se whanau le fotu le anga masisi. Le ri i e mātou talo se i e whamangalo le tamā
le oso o le tuangane nei ia toi ku. Wāni o na aleu, le a fo isi tau tua le rie o le ato a ia uma. Ma lau sila, a o soi fua mga rue ai uia i lau au mga ngānua. Le tua se ia lofa whama ngaro lau o au. Sa ia se lofa nga mau o lau o ona i lo. Ma lo sa ia mo lau whanau e o le whanau. Whama ngaro uia le rie o nā o bā ma le tina ia whasenga. Ma me whanau de rie mese o le bā ma a ina ma lau o whainga ngana. Wāni ona whale tonu le rie. Iona aleu i o runga. Te e lofa nga le lei. Whama ngaro le tamai a toi fu. A te mātou uma le rie tofu i mātou ma whale tonu i o runga. A o le mātou te talo le lei tai au ma whatau a au le rie. Te e lofa whama ngaro le lei au fia mo mātou tana. Sau ina pe i mātou whama maina i totu po io Jesu Christu. Whamalingina i mo le satau o rona lava tino kia whaamomoi. Leo toi soi fua manu malo e oti ma kuma mau. Ia ma roai i mātou uma le ia. Kālo le ia mātou fua ma o le aso. Ia meise toi sāwinga o le whaamoe le a mātou iai le ia. O le tamai au toi tui. Ia e ama le lei whaamai o au kui leo le lei au fia mai mātou kuma. Whai malanga i ungo o wana tele kupake ia. Kele i whao na tia i soi fua me ora o tala. A lau o fio le mua e te mua au. Kai tai muli uia ai e mātou fuanga ma whaatau o ma. Tā le i aina whaamuia i ka mai a toi kuma. Ia e alofo ia le whainga malanga le ia i te maa. Ia sau ia pia o ia mo me lei ma le nofua ma mau i longa lo e whawau. O pe tina le ia i a whaseina me whanau. Ia o ainga i tūs tele ma i tūtau langi. O whamaisena ma lau whamafan whananga le ia. A te tonuina pe i ngā tonga i mātou. Le le o le oti, o le iunga leo le ola le i au, o lo o iai le soi fua me le ola o le tangata e whaamau whaatasi mo o e langi, ma lo mālo mona e sāwia. Whaamavia i le au fia, whaamavia i lau o ona le i o te tai. Teimi fo ia mātou whaalomu i lau upu mo lo whiangana. Te e whaamana lau upu whaamana. Ngana lau ona whetalai oe e mātou whaamaro. Tō whusia i mātou i whaamara i lei o tala i lei. Mātou te o ma mātou ka oso i pia. Ma mātou sāwarina me ora whātua tua. Au mātou tua e mō lau whāu ma lau ngātu. Te lia i u me uma i le whāsiri na roti i e whāpau. Wa mātou te tālu i le i o uma i le mitai. Fatasi e matalo riro i loto lau whanau e. E o fatasi atu lau whio e ramo te tono ma whatu tu. Pai a lama lau whina ngaro ai aua o lama o so mātou whatau anau. Lo lama suafa Yesu mātou ole para o toene. Amen.
ia movono atulo atu pai o tāminga e aina na rua nāma whanau whanamoa e anesi koi nua whapeneila pai e karisia Lawala nana whaakai, nana whai hoi ona rea a nei, ia e mori mori tu ai si lau te pōna ka māpai whana mai la pio ngā rea tua. Ia wala te whāua wau, ona wala upa ia rea tua, i te mā, ruso, i te ngani tō. Kula pula macam kono, na tu dia. Mula tua, aku nak iai minat, ni kaya, mungkin saya suka, mungkin beli semuanya. Satu kita guna, apa? On whapea atu lea uia ia te ngā ua. Aua ni te tāo ki ia te a. A wāu whāmuria mai lea ripi na maranga. I maia ia te a e owa watu i te tai. Nā te renga sukunaki mo mapapana leas. Aval awal tai, ini tu ya sepakat. Aval awal tai, ini tu ya sepakat. Text for a word to soothe our grieving hearts, grieving souls for the loss of our brother, our father, and a deacon of the church, to the here. I have chosen the text of Genesis 24, verse 56. So we can deeply think about God's calling of us all. In verse 56 it says, but he said to them, do not delay me, since the Lord has made my journey successful. Let me go, that I may go to my master. For this morning sermon this morning is, when the Master calls, there is no delay. When the Master calls, there is no delay. So a little background about our text this morning. It is the time of Isaac's son, Abraham's son Isaac. He had reached the marriage age, so Abraham sent his servant, his key servant, to village in the promised land of Canaan. He is way before Abraham, or even the tribe of Israel came to form. Abraham sent his servant to find a wife for his son Isaac. And when he found Rebekah, he decided to spend the night with the family and leave early the next day with her back to his master Abraham. However, Rebekah's mother and brother wanted a few more days with her before they leave.
Thus his reply, as Joseph for our text this morning, do not delay me, since the Lord has made my journey successful. Let me go that I may go to my master. O wanu stau kia te o a whamia mai le tuara marama. Tu maria ia te o te awatu o tai. Ui langa ina ese langa le tala le tātu ki tō wina. I sai ringo sa vai sa ako le una le ako amo. Me tu langa le leias. E te tōna lana e tāta nai le tātu. Lea le o ona. I le tina amo tō ngani re pek. I tēni whape nei o langa. O si ko manaki tere ia e tātou. Le rausa tātou nau te whakua roa, te whauunga tātou mahakama, mo e pere ia e tātou. Tātou ki lema pai lau o tō roa, te mawara ki na ngaro o le tua, o ki na ngaro o matai. Ki na ngaro o lena o mea tātou ki raro la mina. Ki na ngaro o lena sto ave se tātou i so se tengi na te ki na ngaro ki rai. In reality, who would not ask for more time with a loved one? Especially in this case, a loving father to his children, a loving husband to his wife, a brother and a great friend to men, a deacon in the word of God. Of course, we can all vouch for such a good man, so too. He was not only a dedicated man to his family and his children, his wife, but his extended family as well, brothers and sisters, as we have heard today and last night. He was also a man that was hard at work in God's spiritual earth. He was good in the service of God, in his capacity as deacon of the church. The last time I saw the crew was a housewarming. One of our church members' house. We bought a new house. We had housewarming. That was the last time I saw the crew. And I've known him as a very happy person, very joyful. I've heard some of the testimonies that he used to be an angry person, and a person who gets upset pretty fast and wants to fight other people. But still too, I know in our small district or group church we call Ulema, I've known him to be a very humble and quiet person, and a very joyful one. So, like his name, the Paikal had said, that's probably what it is. Whatever kind of life he was in the past, his name has vouched for the change he needs. So too, he's a born-again person, a Christian. O te ton rawa
I te mina o mai na wākau i a te tū. Ai aile ro matu uri. E ki nāia o seina ma whanau. E te poi aile na wākau tāra. Ua mai mātani no pākose ia nei tāra. Ua alu te tū. Te tonu sa isi whanau nau tele a inga. Me tātou umalawa wele. O māsani na mei. Pe māloa ma ne luki a kono e atu. Nei tanata ne nei. A leo pakosi ia na maranga. Ma tuua ne mātana. Pita. Lulawa ne tātou whanau noanga. Tā nisi. Wane te maure mātana. Ai saro. Anu mawhai o tali mai tu gete. Ore nā lawa na tāu. Aua tuku tāwhia. Wau whauria mai na tua la mana. Mai a tāu o tāu atu o tai. Ai sia. Wau ho leo tātou mongo mina na tātou ore na orando tēru tātou. E rin tau sana aiki, tau sana rau tutu. Ka tātou mātau o tiai, na whanu mai e rima, suma tōng te o mai, ne lua ake o tina. Rona spirito o tātou. Rāwa te lehi tau sana. Ana tātou mātou lai mai ia. Tōru aina iso tō whakina, mātua, mātana. Martina e a whasina na whana. E whakei tātou māsani ki ui atu ia. E tātou wa ai hura ni kokua. Tātou wa ai ni kokua. E tātou wa ai ni rina. E tū māna sa o ai. Ula minga. Ula u te toi e tātou wa ai. Aure tū alo ia. Nā te siwa kia. E tēne whamana hoi nai. E tangata me te rau. Se tonu ulana na. Ora tēne tonu ia e kua. Kua ave se ai te kua ulawa ni tātou na musu tu atu ia ia. Aulea, e whai ki o hale te kua. Aua e tau tonu hoi. O glore nei te tōma i sima kia leo. A tātou pātasi mai ia ne nei o. Ora nei o rau. Tuke o se o rau tu mauro o tātou iai. We are living in a non-permanent place. This is not where we belong. And as Christians and people of faith, we all know and understand that our Lord Jesus Christ has provided a place for us to be with Him eternally. And I feel that the two was feeling the same as he went through life. He knew very well that this was not a permanent life for him. And therefore, he was ready to go. And for us to release him, to be with his master. O a pinangaro le tua le tau e velo, e mani noa, o le tila po'i e le seua. Mai le pātau au se tasi te tau paise i te wao ia, te pātau te lese pinangaro le tua. Te tūpo i tā ora mai mauti noa, pātangata te kiana te tū. Mai le ola sāu muni, ola te pena, no ranga i temi i malama. Ra o ino ia ni tālu nei, rona i loa i sikuriso. Mare kista ia. Te tomi le ngana, te pape ngana sa unga ia. O ia mora maa. Tangarano huli nātu te tomi i lawe. E awa ia tātou.
o tātou ua. E pele o tātou te hata I tengi, whakose I ai tātou. Wau, whamamia le tua. Sāuni le te whelo ake. Moro tātou. Tai whate ka kura tātou o ne. Ulawa Ni tātou whalono o mo tia tātou mātanga mai pele o tātou. Roto manga. E hawa tātou ona mai mo kia. Sāuni a pia tātou. A mea ngā ruanga le leia eo. Momo ati ai tātou te whawau, te mowina. Whalelea ati ni nai o tātou pota. Nei o mai te o tātou malanga. O tātou saunga whiawhia. Tuna ati tātou. Tātou te tēro ane o tātou kai. Ioe. Tirina wākoi. Nono vai ngā roranga. A tātou mātou tai. Tōku nawa tātou to tātou mātou kai tō tāsi mātou. Lana rawa wa ai. Lana rawa wa ai ko rao koi vai. Nono vai ngā. A wai tātou. E ato tōre reo mai. Wai tātou te whamsiri nai. Tō ramo te tū. Tātou mōrau tātā sāra. Reisi se tātou ātou tōa te mio ue wara au. Arame tāu. Mio ue wara au. Tātou mōna ina saroko. Sāu mio tātou te watu. Tātou te watu, tātou te wai. Me lea. Io ainga. Nāia paswina. Whanau, reisi mere ana o tāmis. Reisi mere ana o tātou whananoa. Ai tātou tāmisi male roto whananoa, male moki noa. Oi ai, kutu, atasi noa nari. Molo tātou matai. Ui lawa ni ona whale tonu tātou mai o whanau. Nā o tua o rei whansi o tonu o tātou. Wāko I whale tonu o nei o ona o nei uso. I tono mātana SS. Whale o rama nei. Nā o tua rau. Nā o tua nā te sio fia nei. Nā te sio fia I tātou kai te tasi. Tātou ua ia, ia, ia aru maramania moranga, e roa o tātou tai, tātou tāo sia ina no whaingamara, ia manuia, noku mau mai o ino suanga tu mau patasi no tātou rio e koku amaro tātou tau si oa, tātou iai, amesere tuai, Nai a pasira, whanau, maise koio aina, maise kamisia, onga ni kutua, mai rau tele re kamisia. Wō mai masani mai o mono uta nei asa. I eila ana leo re tua, te ngāru o tātou, tātou te noa e pere o te. Awo wai ngāru mai leo, ai nei te mā, nei uso, nei o ngā wā, ai le tua. E tū, e se kia, me tāta, me se no winga na wāi ai, e se whāraro. Whāraro io, e tū, no wāta ngai mana whenā lana, o lana te kia. E le sanata, te rata tala te kūrisi tala te tala noa e whakawai o mai te tau e te tau. E winga le nāna uero no whāwaro. Tāre. E mōsa no whāma. Dōre tala wau. E mōnia no whainā wau. E no Yesu.
Islam mon mau ku de ola fa le lang o mai le su tu sieta ko ne fai ko ile o na ni ya che de ia la o na le ia ma fa ma e fa ma oni na ni o sto fi o na fale mai ai this was said to me, well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Without duo or one mouth, or the other without Llama y le pone por el the mesma natureza aber auch der Matai nicht ist fatal aber auch der Matai auch der Linie Matama saya tak mahu ini Sofia nah paling moya oleh tahu tua, oleh tahu tua. Ele tahu rumah, tahu tua. Oleh tahu wale sa tahu tua, tahu tua dia. Tahu tua kali sini. Ele tahu rumah. Dia berfikir awalnya dia makan apa? Ini dia tu. Dia nak lofu mana tu? Ya, sini mana politik kawan. Tahu. Dia dengan dua ya. Pasal nama betul kita. Lalu ya, itu sangat harus. Dia mana? Tak lihat ni. Kenapa dia sebabnya dia bermau dengan Islam. Itu sangat politik dia dulu. Nah, dua lima sini terbuat sah baru kali sama tua di semua dunia. Awal mulai kali kamu tua tu terima kasih. Tapi terima kasih boleh orang. Terima kasih oleh kamu tu mau yang boleh. Saya pilih dari Jepun mau. Mau bisa. Tahu tu untuk tak kamu tu. Ayo kita buat promosi. Masih nak bersama. Sekarang ini sama kita kamu. Kasih pun saya waktu itu kami berdoa kali tak benar kita mufai sana kita now kita lupa tele berjumpa apa itu di outer power itu oleh kali siang mati outer bom ini mata nanti ada besok mata power itu nanti di outer bom ke omas ayo tu apa itu anu outer bom boleh dah tapi mulai tapi nak bersasar anu outer bom dalam malam itu ini kita mau sama
Au na le ie ma whamau. A tonu e patau wa ai mana ake. Ala auna leo, e sa kata, e tau te. E tau na whamau. Wana ngā hua sa ake e kasi. Ufan tomo iui no fata wa no le ato toa ilana na nui no ma terto tu ya pasena matana resi ya limu atici no ole no fermao o sama ni no tu fa ya palawa tu ya limu omai. Vai ser uma sala de trabalho. Uma de outra cultura, uma de cultura. Aqui na pena, mas sempre o mua não está passando. Mas eu não falo. Essa não está. Nem esse o outro mas eu quero jogar ele. Eu sou muito curioso na tua boa. Ele foi uma passagem. E não sabe. Eu quero esse outro. Manuia no mar, ia apenar o canal o faceima, o tom, ele é uma tudo, material o tom o tatuar, esse comando como tu na minha luta com os estudos, vida o final material se vai ter Final matutai si atau mereka atau betul apa tujuan yang ini sesuatu tidak perlu oleh dia pun itulah sejak orang dia tak perlu dikatakan sih Indonesia yang kami dikatakan sih adalah orang positif kita lihat semua
Ya lo que está hablando está o la fracasa está terminada, ya está por salida,
Coba. Iya. Ja, varför? Hey.